салом бинандаҳои азиз. таҳкими ниҳоди оила ва тақвияти масъулиятнокии падару модар инчунин фарзандон дар муносибатҳои оилавӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. ҷиҳати омӯзиш ва таҳлилу баррасии ин мавзӯъ ба студияи телевизиони Тоҷикистон намояндагони ниҳодҳои дахлдорро даъват намудаем. ниҳоди оила дар ҷомеа чӣ нақш ва масъулиятро бар дӯш дорад? ниҳоди оила дар ҷомеа яъне ки арзиши хеле муҳимро дорад ва вақте ки оила солим аст, ҷомеа низ солим аст. ва бубинед ки маҳз дар даврони ана ҳамин соҳибистиқлолӣ чӣ қадар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти дастгирии занон, дар самти рушди оила, дар самти муносибатҳои оилавӣ, нақш ва мақоми оила дар ҷомеа ба тавсиб расиданд. бо қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, барномаи пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030, барномаи давлатии рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028, консепсияи рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кафолатҳои баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои амалигардонии онҳо, ки ин яке аз санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад, ки ба маҳз дар самти рушд, музаффарият, муваффақият ва пойдории оилаҳо ба тавсиб расиданд. аз ҷониби кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ана ҳамин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тибқи нақшачорабинҳо як қатор озмунҳо, як қатор семинарҳои омӯзишӣ, як қатор ҷаласаҳо, як қатор корҳои фаҳмондадиҳӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ роҳандозӣ мегардад. ҷомеа бетаъсири оила бетаъсири ҷомеа пеш рафта наметавонад. ҳарду ниҳоде ҳастанд ки бо ҳамдигар алоқамандии зишт доранд. имрӯз агар дар оила тинҷиву оромӣ набошад, фазои солим надошта бошад, наметавонад ки вай дар ҷомеа саҳмгузор бошад. ҷомеа гуфтам мо тамоми он қишрҳое ки имрӯз моро иҳота кардааст ва бо мо зиндагонӣ менамояд ва ҳамарӯза мо бо онҳо вомехӯрем, инро дар бар мегирад. дастгириҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат баҳри баланд бардоштани мақом мартабаи зан ба миён омад. дар кадом ниҳод, дар кадом сохторе ки таваҷҷӯҳ намоем, агар бинед ки як бонуи тоҷик, як зани тоҷик дар он ҷо фаъолият карда истодааст ва ин аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. воқеан ҳам имрӯз занҳо ҳастанд, имрӯз оила ҳаст, имрӯз ана ҳамон нозукиҳое ки дар зиндагии ҳар як шаҳрванд имрӯз ба вуқӯъ меояд, бо фикру тафаккури ҳамдигар ба миён меояд, созгорӣ ба миён меояд. агар зан донандаи забонҳо бошад, агар зан оқила бошад, агар зан таҳсил карда бошад, албатта оила солиму ором мебошад. тамоми он шаҳрвандоне ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, зиндагонӣ менамоянд, фарзандони худро бахусус духтаронро ба таҳсилоти олии касбӣ ҷалб намоянд. як иқдоми беназире ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати мамлакат амал карда истодааст, таҳсилоти миёнаи умумиро яъне ҳатмӣ намуд, ки ин ҳам яке аз пешравии ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб меравад. дар солҳои қаблӣ агар мо назар афканем, хонандагон то синфи 9 таҳсил менамуданд ва баъд аз он ҳар касе ки хоҳиш дошт вай мехост ки маълумоти масалан миёнаи умумӣ гирад. имрӯз ана ҳамин таҳсилот то синфи 11 рафта истодааст, чунки барномаи таълимие ки дар синфи 10-11 яъне ба хонандагон расонида мешавад, ин ана ҳамин сарчашма мегирад аз оиладорӣ. яъне дар он ҷо боз дарсҳое ҳастанд ки масалан бахсу дарси маърифати оиладорӣ мегзаранд. дар он ҷо касбу ҳунар, дигар масъалаҳое ҳастанд ки метавонад ки хонандаро ба роҳи дуруст ҳидоят намояд ва тавонад ки мани зеҳнии хонандаро пурра ва комил намояд. ва имрӯз бештари довталабоне ки дар марказҳои миллии теҳсил ба қайд мегиранд, сафи ҷавондухтарон зиёд гардида истодааст ва имрӯзҳо дар озмуну олимпиадаҳое ки дар тамоми ҷумҳурӣ бахусус
дар даври ҷумҳуриявӣ агар мо назар афканем ширкат меварзанд, бештари онҳоро ҷавондухтарон яъне дар он ҷо ширкат меварзанд, ки ин бисёр боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст. Вақте як ҷавондухтар метавонад ки парчами миллии моро дар арсаи байналмилалӣ боло бардорад, таваҷҷӯҳи дигар давлатҳо бар мо зиёдтар мегардад. Аз ин рӯ хуб мешавад ки тамоми ҷавондухтарони мо, тамоми падар модарони мо бояд донанд ки ояндаи ана ҳамин тарбияи насли наврас аз модар сарчашма мегирад. устод лоиқ мегӯяд аё модар ба он сон бесаводӣ, аввалин устоди ман ту будӣ. воқеан ҳам дуруст аст. бинед ки устод лоиқ чӣ қадар хуб қайд кардааст ки аввалин устоди худро модар ифшо намудааст. ва мо низ медонем ки аввалин сухан, аввалин каломе ки мо мешнавем ин аз забони модар аст, аз забони оила аст. ба ин хотир хуб мешавад ки таҳсилоти умумиро ҳамагон дастгирӣ намуда фарзандони худро ба муассисаҳои таълимӣ равона созанд ва боз хуб мешавад ки дар муассисаҳои олии касбӣ фарзандони худро равона намуда дорандаи ана ҳамон як маълумоти кофие гарданд, то ин ки тавонанд дар оянда баҳри пешравии зиндагии худ самараи хуб дошта бошанд. дар 6 моҳи соли 2025 чӣ қадар оилаҳо дар кишвар пош хӯрданд ва сабабу омилҳои он кадомҳоянд? طبق معلومات آماری در 6 ماه سال 2025 نوابسته از آنه که محض طی سالهای آخر همین پاشخوری آیله ها کاهش یافته ایستادند ولی هنوز هم مسئله جداشوی آیله ها تشویش آور است و در 6 ماه سال 2025 تعداد جداشوی آیله ها و 4117 حالت می رسد که نسبت به همین دوره سال گذشته 291 حالت کم می باشد. سبب و عامل های جداشوی آیله ها خیلی زیاد هستند و طبق آن مراجعت هایی که امروز به کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت می شود وارد می گردد. یکی از سبب و عامل های اساسی جداشوی آیله ها این همون شبکه های اینترنتی، تلفن های موبیلی، نکاح برمحل، نداشتن کسب، نداشتن هنر. امروز ببینید و همون پاشخوری آیله ها آورده رسانیده ایستاده است. نوابسته از آنه که امروز جوان دختران ما، جوان پسران ما تحصیل علم کرده ایستادند و باید که یگان کسب یا یگان هنر را از خود نمایند. وقتی که در حقیقت جوان امروزه کسب دارد، هنر دارد و البته در آینده راه خود را، زندگی خود را پیدا می نماید. و وقتی که ببینید آیله پاش می خورد، آیله جدا می شود، در اکثر حالت مسئولیت باری وزنین بر دوش مادر می افتد. وقتی که مادر با سواد باشد، مادر با هنر باشد، مادر کسب داشته باشد، هنر داشته باشد، البته که زندگی را پیش می برد. در ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک آمده است که نوابسته از آنه که پدر و مادر از هم جدا می شوند، در تعلیم و تربیت فرزند مسئولیت برابر دارند. ولی متاسفانه امروز چنین نیست. امروز باز همون مسئولیت وزنین بر دوش مادر است و آن مادری می تواند که از عهده تعلیم و تربیت فرزندان برایت وقتی که وی سواد دارد، وقتی که وی کسب دارد، وقتی که وی هنر دارد و می تواند که فرزندان را در روحیه درست، در روحیه همون وطن دوستی و میهن پرستی تربیت نماید. چون که نقش زن مادر در تعلیم و تربیت فرزند خیلی بارز است. چون که مادر آموزگار است، مادر طبیب است، مادر استاد اولینی هر یک فرزند است، هر یک نسل نورس است. چون که تعلیم و تربیت از دامان پاک مادر آغاز می گردد و چنانه که شاعر می گوید قشتی اول گرنیهد معمار کج تا به آخر می رود دیوار کج. نقش نهادی اویله در تکمیل جامعه و رشد آن چگونه است و خانه عقد نکاح در این روند چی مقام را دارست؟ چطوره که سرور دولتمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان تاکید نمودند اویله در همه دور و زمان مقدس و رکن ابتدایی و اساسی دولت حسابیده شده
аз ин рӯ барпо намудани оилаҳои солиму комил вазифаи аҳли ҷомеа ва волидайн мебошад. оила асоси ҷомеаи солим аст ва муҳити аввалини иҷтимоӣ нақши тарбиявию маънавӣ дорад. хонаи ақди никоҳ ки никоҳи расмии навхонадоронро сабт мекунад, дар роҳи барпокунии оилаҳои солим нақши муҳим дорад. мо кормандони хонаи ақди никоҳ бо маслиҳату машварат ба ҳар як ҷуфт навхонадорон кӯмак мерасонем ки онҳо бо як меҳру садоқат оилаи солим барпо намоянд. барои чӣ таҳкими ниҳоди оила дар ҷомеаи муосир хеле муҳим аст? чунки ҳар як фаъолияти мо, ҳар як кори мо аз оила сарчашма мегирад. дар суханрониҳои ҷаноби олӣ муҳтарам эмомали раҳмон борҳо таъкид мегардад ки аз ҳолу аҳволи корманди худ, аз вазъи зиндагии ӯ, аз оилаи ӯ хабардор шавем. воқеан ҳам дуруст аст. агар оила солим набошад, агар оила ором набошад, наметавон ки фаъолияти худро хуб ва тибқи талабот ба роҳ монд. аз ин рӯ асоси ҷомеа, асоси ҳар як зиндагии ҳар як шаҳрванд ин аз оила сарчашма мегирад. ба хотири хуб зиндагӣ кардан мо бояд чӣ корҳоро кунем? бояд пеш аз ҳама оилаи хуб дошта бошем. дар интихоб насли наврас имрӯз бисёр ба қавле мегӯянд ки гулҳавасӣ мекунанд. имрӯз бояд дидаву дониста ана ҳамун оилаҳои худро дуруст интихоб намоянд. чунки зиндагӣ ин бозича нест. дар паси он ду нафар бо садҳо нафарҳои дигар меистанд. вақте ин ду нафар ҷудо мешаванд ё пош мехӯранд, бинед ки падар модар чӣ қадар хуни ҷигар мехӯрад. ба ин хотир бояд пеш аз оила барпо кардан, бояд ҳар як фарзандони мо, ҳар як шахсе ки оиладор мегардад, бояд ана ҳамун дурнамои худро фикр кунад ва донад ки бо кӣ оиладор мешавад. якдигар фаҳмӣ дар оила бошад. дар ҳама зиндагӣ як пастию баландӣ ҳаст. намешавад ки сари ҳар як қар бояд оила пош хӯрад. ба ин хотир сабр меваи ширин медиҳад. бинед ки вақте бо як сухани ки масалан ба зеҳни ҳар як кас мерасад, ё ин ки таъсири манфӣ дорад ба дигар, яъне ба оилаи худ мегӯяд, ё ин ки як ҷанҷоле ки байни оилавӣ мешавад, бояд ин сире бошад ки байни зану шавҳар бошад. пеш аз ҳама ана ҳамун сири оилавӣ бояд байни зану шавҳар нигоҳ дошта шавад. чунки ҳама камбудӣ дорад, ҳеҷ кас бекамбудӣ нест. нофаҳмиҳое ки дар зиндагӣ аст ҳамчун як сир дар оила нигоҳ дошта шавад. сабр бояд бошад дар оила, зиндагии хуб барпо намоянд. ҳамаи чиз як лаҳза аст. агар сабр дошта бошем, ман фикр мекунам ки ҳамаи ҳамин пушти сар мешавад. боз рӯзҳои хубу беҳтарин дар пеш мегардад. ба ҳамин хотир хуб мешавад ки ана ҳамун навҷавонон, ана ҳамун шахсоне ки имрӯз дарав асабонӣ мегарданду боиси вайроншавии оилаҳо мегарданд, сабр дошта бошанд. чунки дар ин ҷо на танҳо худи онҳо, балки фарзандони онҳо ба як тарбияи нодуруст дучор мешаванд. падару модар шахсиятҳое ҳастанд ки фарзандони худро комил мекунанд. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтанд. фикр кунем ки пошхӯрии оиларо ба миён меорем, чӣ қадар одамҳо саргардон мешавад. сари ҳамаи ҳамин фикр карда, баъд зиндагии дуруст карда, зиндагии худро бояд идома диҳем. гузашти ҳамдигар аз ҳама афзалтар аст. пеш аз ҳама ана ҳамун арзишҳои оиладорӣ дар оила нигоҳ дошта шавад. ин якум вафодорӣ аст. вақте ки дар оила байни зану шавҳар вафодорӣ набошад, албатта оила солим нигоҳ дошта намешавад. дуюм ин сири оиладорӣ аст. байни ҳар як зану шавҳар дар оила як сире ҳаст ки вай бояд нигоҳ дошта шавад. ва сеюм ин ана ҳамун муносибати якхелаи падару модар нисбати фарзандон аст ки бояд ки падару модар пеш аз ҳама нисбати ана ҳамун фарзандон, яъне ки муносибати якхела дошта бошад, яъне ки муҳаббати якхела дошта бошад. якеро аз дигаре болотар ё якеро аз дигаре поёнтар дӯст надошта бошад. инам ана ҳамун таъсир мерасонад ба ана ҳамун арзишҳои оиладорӣ, муносибатҳои оиладорӣ. бунёди оила кори бисёр ҳам мушкил аст. кори осон нест ки имрӯз як ҷавон духтар ва як ҷавон писар бо ҳам ақд мебанданд, яъне ки муносибатҳои худро наздик месозанд. ин кори хело ҳам мушкил аст ки ин заҳмати бисёрро талаб мекунад.
با یک سبب‌های ناچیز امروز اویله‌ها جدا شده ایستادند. اویله به همین خاطر یک مسئله ناچیز از هم جدا میشوند. یا اینکه خوشتومن میباید که امروز کلیمان انا میخیل تجهیزات‌هایی که امروز وای بود نآورد. نگرانی کننده است وقتی که هر یک جوانی که امروز به یک خانه نو میرود، جوان دختری که امروز به خانه شوهر گسیل میکنند، از نگاه روانشناسی، از نگاه پسیخولوژی وای مطابق شوی هست. برای هر یک جوان دختری که به اویله دیگر می رود وای باید که مطابق شود به اویله دیگر. از 6 ماه تا 1 سال مطابق شوی هست. از جانب آن همون پدر و مادر پسر این به نظر گرفته شود. البته این آسان است و باید که وای آماده شود، باید که وای هر یک نفری که در آن همون اویله شوهر است وای رو باید که آموزد که یک نفرش چی میخواهد، اینش چه خیلی طعام میخواهد، اونش چه خیلی رفتار دارد، اینش چه خیلی کدامش چه کردار دارد، که این باید که آن همین مناسبت ها، آن همین تحمل پذیری باید که در اویله در هم از جانب جوان دختر و هم از جانب جوان پسر و هم از جانب خوشتومن و هم از جانب خسر و دیگر اعضایان اویله یعنی که نگاه داشته شود. اویله پیش از همه مکانی مهر است، مکانی محبت است، مکانی یکدیگر فهمی است، نه مکانی ضدیت و نبرد. و هر یک فرزندی که امروز در اویله تربیت می‌یابد، پدر و مادر برای وی یک آینه است. هر نقشی که پدر و مادر می‌آفرد، فرزند اون رو به خودش قبول میکند، به خودش تلقین میکند. وقتی که در اویله خشونت است، پدر نسبت مادر زورآوری میکند، نسبت فرزندان زورآوری میکند و البته تاثیرش به آن همون فرزند میرسد و البته در آینده آن همون زورآوری را نسبت همسر خودش میکند. اویله سالم جامعه سالم است. تعلیم و تربیت درست باشد، پدر و مادر خود یک نمونه باشد، نمونه عبرت باشد، با فرهنگ باشد، با معرفت باشد، دانش بلند داشته باشد که فرزندان را تربیت کرده تواند. کدام عامل‌ها بیشتر به ضعیف شدن مناسبت‌های اویلوی و کاهش مسئولیت‌ناکی اعضای اویله سبب گشته؟ ضعیف شدن مناسبت‌های اویلوی و پس شدن حس مسئولیت‌ناکی از یک قطار عامل‌های مرکب منشأ می‌گیرد. و مثال مشکلات اقتصادی، نارسایی شرایط زندگی، بر زیاد استفاده بردن تلفن‌های موبیلی و شبکه‌های اجتماعی، آماده نبودن جوانان به حیات مستقلانه و ندانستن معرفت حقوقی و اجتماعی اویله می‌تواند به زیادشوی پاشخوری اویله آورده رساند. بهر کاهش دادن پاشخوری اویله ها نه تنها یک کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، امروز باید هر یک فرد جمهوری تاجیکستان یعنی کل مردم تاجیکستان باید که سهمگذار باشد و در این ردیف کمیته نیز یک قطار همساله فستیوال آزمون ها چوربینی ها را راه اندازی می نماید. از قبیل اویله بهترین، فرزند باقی پدر و مادر، خوشدامنی بهترین، همسری بهترین، اویله هنرمند سال دوم است که در دایره عملی شوی همین تطبیق برنامه دولتی رشد اویله در جمهوری تاجیکستان راه اندازی می گردد و البته با همین برگزاری چنین یک چوربینی ها، با برگزاری چنین یک محفل های ایجادی، با برگزاری همین یک قطار اکسیه های ترغیباتی تشویقاتی، ما می توانیم که همین مسئله جداشوی اویله ها، مناسبت اویلوی را در جمهوری یعنی که کاهش دهیم و همزمان با ابتکارات کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با دیگر نهادهای دخلدار ما راه اندازی نموده ایستاده ایم. اصول خانه به خانه، اصول دهه به دهه، اصول محل به محل، اصول جماعت به جماعت که امروز طبق همین چوربینی ها در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب زیرساختارهای کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده ایستاده است. با همین گونه برگزاری چوربینی های ترغیباتی و تشویقاتی ما می توانیم که همین سطح پاشخوری اویله ها را کاهش دهیم، یعنی که مناسبت های اویلوی رو در اویله به سازش بیاریم. همین شبکه های اجتماعی بسیار یکی از سبب های یعنی سخت این پاشخوری شده ایستاده است. استفاده نادرست تلفن های موبیلی ببینید که امروز ما همگان شاهد همین مسئله هستیم
ҳар як чиз меъёр дорад. Бисёр агар зарур бошад аз ҳамон телефонҳое ки оддӣ ҳастанд занҳо аз он истифода баранд, чунки бештари фаъолияту зиндагиву сарчашмаи зиндагӣ ин аз оила аст, аз модар аст, аз зан аст, яъне аз он вобастагии калон аст. вақти шавҳар масалан ба хона меояд, як хӯроки гарм намеёбад, ё ин ки як меҳрубонӣ намебинад, ё як шароити хуб дар як шароити хуб ворид намегардад, дар ин ҷо албатта асабонӣ мешавад. амали носолим, як кори нодуруст метавонад ки ана ҳамин хел сабабҳои пошхӯрии оиларо ба миён биёрад, ки ин ҳам аз истифодаи нодурусти телефонҳои мобилӣ ва тамошои бисёри сериолҳое ки имрӯз ба фарҳангу суннатҳоимон мувофиқ нестанд, ана ҳамин чизҳо метавонад ки имрӯз таъсир дошта бошад ва пошхӯрии оилаҳо ба миён биёяд. вақте ки оилаҳо пош мехӯранд, бинед ки дар чӣ сахтиҳо тобовар мешаванд. 50% ана ҳамун сахтиҳоро дар хонаи шавҳараш тоқат намекунад, тоб намеорад, вале аз шавҳар ҷудо мешавад, суханҳои нодурустро мешнаванд, дар тамоми сахтиҳо тобовар мешаванд. чаро дар оилаҳои худ тобовар намешаванд? агар ана ҳамун сахтиҳоро дар оилаҳои худ тобовар бошанду меҳру муҳаббат диҳанд ба фарзандон, ба шавҳару ба оила ва ҳамзамон шавҳарҳо низ бояд раҳмдил бошанд. дар ин ҷо аз ин хотир бояд эҳтиром бошад, ҳамдигарфаҳмӣ бошад. ва як нуқтаи муҳими дигарро мехоҳам дар ин ҷо қайд намоям, ки бештари навҷавононе ки хонадор мешаванд, оиладор мешаванд, як рашки модарӣ дар он ҷо ба миён меояд. давраи гузариш аст. ин ҳамин давраро бояд модарон сабр дошта бошанд, келин мегиранд, бояд ҳамчун фарзанд қабул намоянд. баъзан ҳолатҳо мешавад, мо мебинем имрӯз бо фарзанди худ хуб суҳбат мекунанд, бо келин суҳбати нодуруст мекунанд. ин тамоман нодуруст аст. бояд чӣ хеле ки бо фарзанди худ суҳбат мекунем, бояд бо келини худ онро ҳамчун фарзанд қабул кунем ва дуруст суҳбат намоем. аз дигар хона омадааст ва чӣ хел тоб меорад, масалан ҳар вақт шумо масалан метавонед ки як сухани нодуруст гӯед, як рафтори нодурусти худро ба он нишон диҳед. ин чизо бисёр имрӯз дар ҷомеаи мо зиёд шудааст. модарон дар байни келину фарзанд менишинанд, мегӯянд ё ман ё занат. оё модар ҳамин хел мешавад? ҳамин хел ҳодисаҳо бисёр ба назар мерасад. охир мебахшед, шумо модар дар ҷои худ ҳастед, вай ҳамсар дар ҷои худ аст. бояд мо аз фарзандони худ хулоса барорем ки вақти мо фарзанди худро ба шавҳар медиҳем, вақти ҳамин хел принсипро дар назди домоди мо мегузорад, масалан модараш, мо чӣ хел қабул мекунем? бинед ҳаёти духтари моро месӯзонад. вақти ҳаёти духтари мо сӯхт, ҳаёти мо сӯхтагӣ мешавад. пас мо ана ҳамин нозукиҳоро бояд яъне хуб дарк кунем, хуб қабул намоем. бояд фаҳмем ки принсипҳое ки имрӯз аз ҷониби падар модар ё шавҳар ё келин гузошта мешавад, ҳамино хуб мешуд ки набошанд. яке аз сабабҳои ҷудошавии оилаҳо имрӯз ана ҳамин масъалаҳо ҳастанд. бояд мо коре кунем ки якдигарфаҳмӣ дар оилаи мо пойбарҷо бошад. халқи тоҷик беҳтарин суннат ва волотарин арзишҳои оиладориро дорост. ана ҳамин арзишҳои суннативӣ ё ки миллии оиладорӣ барои пойдориву ҳифзи оилаҳо чӣ нақш гузошта метавонад? дар урфият мегӯянд илоҳо хонаи душман насӯзад, ки ман ҳам дар бари ӯ хона дорам. ҳарчанд ки хонаи ман ҳам насӯзад, вале дуди ғализи ана ҳамун таъсири дуди ғализи хонаи ҳамсоя ба хонаи ман мерасад. ва имрӯз яке аз сабабҳои ҷудошавии оилаҳо ин бетарафии мо ҳам ҳаст. ва имрӯз дар ҳаққу ҳамсоягии худ дар бисёр ҳолат мебинем, чашм мепӯшем, дар бисёр ҳолат мебинем ки дар хона ҳамсоягии мо хушунат аст, зӯроварӣ аст, ҷанг аст, ҷанҷол аст, лекин мо бетараф ҳастем, мо хомӯширо пеша мекунем. ва бошад ки имрӯз агар мо сари ана ҳамин масъалаҳо бетараф набошем, ин бетарафӣ пеш аз ҳама бешарафӣ аст. агар мо ду нафар ҳамсояе ки дар он ҷо обрӯ дорад, он ду нафаре ки дар маҳал зиндагонӣ мекунад, калонсол аст, таҷрибаи зиндагӣ дорад, таҷрибаи рӯзгордорӣ дорад, агар мо ду нафар ҳамсояро гирифта ба хонаи анаон ҳамсоя нафаре ки имрӯз дар хонаи ӯ нисбати келин хушунат аст, нисбати фарзанд хушунат аст, ё ин ки нисбати падару модар хушунат аст, агар як маротиба сардаро кунем, бовар кунем чунин ҳолатҳо дигар рух намедиҳад. чунин ҳолатҳо дигар такрор намешавад.
و امروز ما پیشه کردیم انا همین بی‌طرفی رو. سر این مسئله باید که ما جدی رفتار نماییم. یعنی امروز بی‌طرف نباشیم. دیدیم، شنیدیم، با گوش خود دیدیم، میدانیم باید که امروز یک تاثیر خودمون رسونیم که و اویله باید که امروز در جامعه سازگار باشد. استواری اویله ها، پایداری اویله ها این پیش از همه تعلق دارد به هر یک نفری ما، به هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان. واقعا هم اویله یچیکه یا نهادی مهم در جامعه به حساب می رود. اویله سالم می تواند نقشی باریز و ارزنده خود را در پیشرفت جامعه، رشد دولت، معرفی کشورمان در عرصه بین المللی و دیگر جاده ها زمینه گذار باشد. اعضاهای اویله و دیگر نهادهای دولتی نیز باید فعالیت با ثمر کنند و نقش خود را در حفظ اویله های جوان گذارد. بیننده های عزیز، یادآور می شویم که صحبت داشتیم وابسته به مهمیت نهاد اویله و راه‌های پیشگیری پاشخوری اویله ها با چند از نمایندگان نهادهای دخلداری کشورمان. در همین جا برنامه در موضوع روز به آخر می رسد. با برنامه های دیگر تلویزیونی تاجیکستان بمانید.